kita selalu nami jujur man kita krinan jua horas ton dibandingin pirton di matobu jauh sampurasun sudah masih segala macam masuk. Kalau kabar puna sehat tuh kan. Jadi kembali lagi di channel kesayangan kalian semuanya. Apalagi kalau bukan Parbelan Channel, satu-satunya channel budaya Batak yang sudah teruji, diakui dan terakreditasi. Dengan siapa lagi dan lain dan tak bukan dengan saya sendiri, Opung Parbelang, Opung Gaul yang selalu siap bergaul dengan siapapun tanpa menggauli siapapun. Jadi mulai bercerita, unang lupa dah tonton sampai habis, di like, jalan di subscribe mulu dan belum subscribe bebe. Jadi unang lupa tonton kamu iklan na asa dong hepek nyopung lau berdele di keliling dunia. Jadi adong masa ada cerita kudangi on taringot tu sangat di nama hula sangat di nama tulang kan itu. Jadi adong masa ada natua dangi amat. Jadi amat tahun makirim do rohana lau marparumain buru mi hula dangi istilahnya balomo marohana sihol rohana. Anak konna adong sada anak sian anak konna boy merburu mi tulang kan itu alai zaman muaing songona hidup do dipaksaon kemauan ni sada orang tua kegeleng kan itu. Jadi romai mana dangi tu geleng ngasih kangen katanya memang aman baru hira-hira nggak neng tulu umurmu na suadong do rencana melau manguli na badong do bapak na oh dengan may adong ngadok calon mo na adong sukuk kubuat da tu sod kebetulan sukuk malam minggu inana naon bagadeng gani buam kita kan. Jadi romaon dangi halit ni bayon ijupangi matu jabuni amat tahun dangi beristilahna bersilaturahmi berkenalan nih omma bapak nyom calon parumemu nah bah halak kata bro daun jadi halak Sunda bapak. Oh iya orang Sunda siapa namanya? Nama saya Dewi Enggraini pak. Nah, oh iya ya Dewi asli lahir di mana? Kalau saya asli lahir di Sumedang pak. Nah kan makatai dangi mula mau di Pataro anak nion si Dewi on mulak ba tikiro bayot dangi baru mamat tahun medok di mana songondang lo morohaku marburu Sunda ho inna buasa horo bapak anu gebe maul do halak Sunda buana tu barada to inna kan bah jadi maksudmu wah ba lulu matong na lain inna dan kalau tu di poin on amat tahun dangi tu emang bapak dung sebulan nai dangi bayi buan anak nyom mau adong saya ada anak buru dangi ro perkenalan seperti biasa dangi. Jadi perkenalan siapa namanya? Nama saya Susi Pujiastuti pak. Oh iya Susi orang Jawa bukan pak, saya orang Badak. Loh, kok namanya kayak orang Jawa ya? Iya, mama saya Jawa memang, tapi papa saya Badak. Jadi makararai ala kondung mulak iyo museum anaknya. Ama unang buruni nang buat gabe calon pernijabu mau lu yang noni. Wah, sosongoni bapak. Aneng nengan buruni nang beret koma per tiga rata-rata halak barang du sudah di pasari. Dengi biar kosong dia neng-nengnya. Nah, betul lu halak kita. Iben ni neng-neng halak barang ini. Jadi maksudku waduh bapak. Belului mana lain. Namar margai matong buat tu jauh. Nah, namar marga. Nah, dong marga na maksudmu. Bau lu mamang.
Ali dah mulut tu di poin on. Aku kan langsung main dokter halak badak manian gabi perumai kulo moro aku. Karena songoni bapak naga mungkin ala jamaah anak zaman muai songonas hidup rohana kan. Dungi ibuan mah bulan naro ibuan mah saya halak Cina kan itu. Jadi biasa mah diinterogasi jalan investigasi. Siapa namanya? Nama saya Ling Ling Om. Oh Ling Ling, iya. Oh jadi itarik mau. Sebentar ya, itarik mau anak nyon. Lalu tuh dapur dari. Ay baru anak. Kan udah kot tuh. Nama mergai buat. Wah saya buat kok halak Cina. Bah, jadi mangalu sih bapak. Asai foto apa? Halak Cina pe marga dong. Guarna mana Ling Ling, marga ni mana Li. Ling Ling Li. Jadi ipalaru ang mula buru Cina undangi baroma buse amat tahun dangi ipasi kok mamusi anak. Songono nana turi poin dah. Aku udah menduk dia. Sebetulnya siang awal nganek kudokot tuh ikon buru di tulang mudo ala pom. Buru di tulang bapak olo. Buru di tulang. Omakku buru terus. Jadi ikon marburu terus doh. Ikon luluamu do gawe parumeku buru terus. Bah. Dari gamme bapak na uli mai. Nah kan. Janji dah ikut buru terus. Olo bapak. Nah. Jadi bulan naro usai dangi Romaon anak diod dangi edok kombantu bapak. Nah bapak nganeng ro buru turusi duhut na tuh bah itu ulu bapak langsung iman pokoknya on tanpa tanda tanya buru turus loh iman bagaimana gini jadi perkenalan mak neng silaturahmi jadi Roma malam minggu buru turus doh bapak nah dangi doh bapak nah doh omak nah kan itu lengkap mas sudah keluarnya kan gabe balik per TV gabe hula-hula ro tu jadi memang guruna kabar sih ya jadi baru tuk mah ngarobe bapak nah tok assalamualaikum nah asing narani bapak nyong kan sih bema ngaro tulang nih dulu buasa assalamualaikum assalamualaikum ada orang nah kan masuk tulangin nah kan gua masuk mah tarsong amat tai waningon nah masuk halak Arab silakan masuk pak silakan masuk indah kan nggak mau tahu sokot di halak Arab kan jadi dikinama kata raya lagon dangi nangi patakas amat tom batu anaknya nakit dohonomu mergasi turus jala buru turus do nanaing gabi parumem hado maksud munoy puasa gabi hala Arab naroin nah kan jadi Roma anak niwayon kan anak niawat tau midukon ulo bapak memang hala Arab do tulangon alai nga di babi kot tu marga situ aku nak lagi berubah do jadi nga di ada ton nga di pestahon nga di babi kot tulangon gabi marga situ jadi dangadong be alasanmu bapak dangadong be alasanmu lau mga bati tangi pos maroham buru turus selesai perkara jadi intina unang pola papaksahu taringot tu rokap niak kagelekta dangi balomo ni halaki muludang kalau marburu itu ulang bau nang paksa om masih sejarah dah adong halak Arab yang bergis turus